Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Ay na, Marikwanang. Hey, ilibre na tansaitan ni Kumari taatuyang Ay, sigurado dayta. Aga, samad dayto ginatang na asos. Brink ngay. Ala, agpili kayaw no anya klase ti tinapay ti kayat niya. Ay, kun kay. Kayat kau jay tinapay nga adda palaman na. Medyo nangina dayta, maray. Sige laeng, adda kwarta ko kumaray. Wow! For the first time, maramanan tamutlangan ti ilibre ni Marituyang. Manungay amin ti bayadak, maray. Ay, partakam akwintaan, Marikwanang. Amangan agbabawi pa ni Marituyang. Katuan ado ti kwarta na ita. Kat, kiri 2, kiri 1, kiri 5, kiri 6, kiri 8, kiri 1 equals plus Nagbayag 3 kamot nga agkwenta, Maray. divided Ay, by makamirmirienda akon. 3 times 3. Ay, aguray kayo ata narigat mo ti agkwinta. Plus 2 equals kiri 3 minus 1 Ibatik man divided by lang 3. lima gasaw. Nagbayag ka nga kwenta. Ala, akton madamdama di Bariana. Tanay, mapan ko ito daytoy merienda dagiti kukumaray. Ha? Na, kunak man no datati agmerienda, Marikwanang. Marituyag, asino ako kumarim tidakdakamatam? Dagijay daman nay, oh. Na, Dagijay agkikinuto a babae ijay waiting shade. Wan! Umayakawn! ay aguray ka maray. Ay, saan ka pa'y apumanaw? Diyak pa'y nakwenta di bayadam. Sa balimot gayam ako kumari na ti pamerienda na. Ay, makapasakit itinakam. Adakawn kukumaray! Ay, kitaan niyo, kukumaray. Nay, huwag kang paisaw. Adawit ni Marituyang nga merienda. Ay, umay kan, Marituyang! Agtugaw ka dito'y abay kaw! Dito'y abay ko, tinas ko na pagtugawan na. Ay, dito'y abay kaw! Dito'y aklangan sangwanan ng tugaw. Tapnusan kayo nga agapa. Alako, rogyan tayo nga rodan tiyang merienda. Ay, ang merienda tayaw, kabayatan nga ag-istorya tayaw. Karpasan ti pa nagmerienda tayo. Kotuanda ka, Marituyang. Ay, katuan na. Dayta talaga ti kayat kaw. Adukat ti kutaw. Na, kinuto ka magayam abadak kumaray. Saan ka din nga silap, maray? Ay, kasano asa anak nga agkusilap. Kat sa bali mo ti pinagmerienda ni Marituyang. Kunak, data ti pagmeriendaan na. Win nga ron kukumari na gaya man, dagiti agkikinuto bakit ijawiting shade. Apay, di na aya nga taamaw ang maditi ugali dagita babae. Nay, apay anak ko nam ti kasta, Maray. Kano naglaing da nga agperde iti padada ataaw. Ay, kasta dagayam. Kasanok nga amaw. Kano, nagado ti agreklamo iti barangay hall. Amin da, pinirjan da gita bakal. Apay nga tamat, nga isuda ti kayat apakikaduan ni Marituyang. Diyak manamukin kwa na. Kita man, pinagmerienda na pa ida. Ay, nasakit tinakam ko, Marikwanang. Isumalagayam ako naman nagatil taulom ata nagadumagayam nga agpaisuti ko tamaray. Isu nga ron ngay mayak dito tapno agpakuto ka na kaya. May na, ay, dinagdakla ko to, agtuli-tuli doon.
Biliwa mo na! Nagtamblingan! Ay, piskitan ka ang kastolete! Ay, anay! Sa inyo mo't unay, nagsakit na. Ay, ano marituyang no kaya't mo amay kat na ito nagdadakula kong tom. Ay, kasla na'y dumdum, madagito'y kutom, maray. Apay anak ko namday ka. Aglalagto na, iso nga. Ay, anay, putin na mo tayo. Ay, ang tulit-tulit na pa yan. Tatay ko, anay, didak putin na. Pinagmerienda kayo lang arudan. Ay, anay, ikaw. Ada kayo manan dito nga kikinuto Wala ta, awan mo't namin araramidan may kapitan. Anya nga awan. Nagado di ta amaramid. Agmula-mula kayo. No, tulungan nyo nagati asawa yung agtrabaho. Ay na, masadot ka may kapitan. Ha? May mayat yung kikinuto. Wun mong namin kapitan. O may kakiiti at takutuan na ka. Da, Kalkalpas mi ka, tapinungot pungaw. Ay, kinutuan ni Kumari mi atuyang. da. O may kan kapitan. Nakabayatan na kutuan na ka. Istoryaan na ka. Ay, naganto ti may istorya mi kun ka. Dahita ketimadi. Dahita gi-istorya kayo. Agchichismis kayo. Madamdama. Umay da kayo ito ireklamo iji barangay hall. Oh. Ay, saan kapitan? Saan mi nga mo ti makiapa? Nasingpet ka may kapitan. Di mo tultuladan nagiti babae di tawiting siya. Dagiti agkikinoto. Katwit. Agmalmalim da nakatugaw. No, nyarat pagis-istorya na. Kat no kukumari ni Marito yang dagijay. Ay, apay amakikadkadwan ni Marito yung kadagijay at tataw. Awan lang ang rudin sa bali amaramid na. Ay, jak mo. Takas lakay kayat na ida. Pinagmerienda na pa'y ida Basta di ka tumulad ka dakwada, ta nalaing dagijay makiapa. Ay sos. Sapay la ko mga rod, ta saan danto nga apaan ni Marituyang. Ay, apay nga ta, kagawad. Apay nga ta, nga. Di mo larumwaran ni Marituyang di tabalayda. Ado siguro, ti araramidan na. Apay aya. Urayan mi nga rod, ta pameriendaan na kami kuma. Ay, maruam kayo umutan. Amahom kagawad. Haking kaita, mas daw kami tilangan ni Badong. Anya ti pa kasi dawan nyo itilangada. Mas daw kami. No, payakas niya tilangan ni Badong. Basit lang arundan alakay. Kulot pa'y tibuok na. Kinurseng. Da kayo kidi mo tila madmadlaw yaw. Nagalasaan niya. Kagawad ko anang. Aguy-uyaw kamutan. Ibagbagak mula ang tipon no. Nay, kunakman no ako kumari kayaw kadamari tuyang. Kumari milaang no pagmirindaan na kami. Kat no saan na kayo na pagmirindaan? Uyawin yon ni Badong na? Saan ko nga uyawin? Ibagbagak lang tipon no nga makikita. Ay, day tati saan yung aramidan. Ti uyawin nyo ni Badong na. Taday tati kang runaan, akagura na. Ay, walis ka laawalis, di ta paraangam, kapitana. Haywin tadyak kaya tinawara aparaangan. Di mula tultuladan ni Kumari makagawad. Ni kumarik akwanang, apay aya. Kano nagsadaw. Di na pa'y mapunasan dyan nakataptapok nga istanti dyan tersina na. Ay adumot siguro ate aramidan na. Apay nga taapir mitingisit na day ta kagawad tayaw. Nangisit ayamat. Isunsa nagbaak ta nangisit. Ay, awan lat di yung madmadlaw mo't.
Uray no nangisit, tanagagat ken mapagtalkan akagawad. Awan ti bangayat alala ka ita nakagisay. Na di mo katawaan Ay, wen, kumarim gayam, kapitana. Ay, nailawan ko matan tinagkatawa. Na Toy baba. toy ba? Tapos toy kwa. Pwedeng ilmanin. Dalagta kakaduha na nga ako. Umayak man makiistorya ka na kaya. Ay, ano talaga ti istoryaan mi kon ka tuyang. Ay, sige nga rudin rugyan tayawn. Asinaw ti umuna. Kwa. Siya kuma, gamawan mat ipameriendam. Na, siya manang tiyag pamerienda. Wen tasi ka nga ro ti istoryaan may. Kain, kutwan da kapay. Ay, huston. Diyak kayatin tagpakutaw, tapungutin dakmag. May ka nga ro din gumatang iti meriendaan tayaw. Tapno naragragsak tayo nga istorya. Pangalak ngay itiigatang ko iti meriendaan tayaw. Kumarim da itaad tirsena na. Inka umutang. Wen nga ro Inka, taurayan da ka. Awang kwarta ka maray. Kaot ka akaw di tabulsam. Ipakpakitam laang nga awan at talaga kwartam. Igatanga kanukat iti merienda dagiti kukumarek di ta waiting side. Ay, pautangan nakman kiti maray. Umutang ka, iti ipameriendam kadagita ko kumarem. Wun amaray, gagayim ko ngamin dagita. Kat no inuy-uyaw da ni Badong Mau. Oh, imposible mo't Kano ko kumarek ida. Uyawun dakida ni badungadungdungwa. Siya ka mismo tinakangag no kasanuda nga inuyaw ni Badong Mau. Ay makaungatak no kasta. Saan ko nga ipalubaws nga damanguyaw kan badungkaw? Permi ka no anagalas tila nga ni Badong Mau. Ha? Kunada day ta? Patyanak maray. Mas daawak nga rod no apay nga uyawin da kasta ni Badong Mau. Kat ako kumari kayo ako nam. Kaday ta mati ipagarup ko maray. Anyay tayon di utangam amirinda nga ipamirindam kadagita agagayim Mau. Ay saanon maray? Nagbabawi kan. Wan, makaungatak ka talaga. No kastang uyawon da ni badungkaw. Ay, ada istorya kan ka. Anya day ta? Sigurado asan mo pa yan ang daytoy. Siyak pa lang ti umuna amang istorya. Anya nga ruday taaya. Ay, amom kaday. Adik-diktaran ni Kapitan Abanang ni Kapitan Inteng ngagkurakot. Nay, itaklaang anang ngagday ta. Iso nga ron ako naken ka. Asyak ti umuna amang istorya. Nakadamagam iti day ta. Napanunot ko mo't Si kaamis mo tinagapuan na. Ay, agulimakan na. Tanay, sumungad ni Kapitan. Ay, wan, agtalnatan. Ada kay man dito yung nga gi-istoryan Ay, awan gamin maramid, Kapitan. May bayatan da ito nga aramidan may ngam ti makiapa. Ay, di unay sobrang tiyag chismes. Mga no anda mapasaktan yung tirik na. Ay, jakayatan nga dantumanan aga-apa gapo iti chismes. Awan, Kapitan. Na, Apay kumangay nga pa kamay. Ay, madi talaga dagijay ababaing agkikinuto di ta waiting shed. Naku nampayan tay. Talaga maditi ugali dagijay. Ay, dagijay ti pakigay-gay man ni Marituyang. Aw, kitain niya aw. Mapanmanin ni Nana Tuyang ijayanda. Agi istoryada manen At damanan perjandan Nusa na siya. Amang ano da kaya, wantay. Agam no nakatalikod ni Marituyang. Isu mati pag-iistoryaan da. Uno saan ni Badong na. Nay, saan samot ang mapan makiistorya ni Nana Tuyang kadakwada aw?
Nakitaan niyo? Na- Ha? Ay, Ay, sus. ay, sos. Ay, makipinpinungot mo tandya kumaray. Ay, nakitaan dagiti kakaduak at tanaw. Tanawan may ita. Stop! Stop! Look and listen! Agsardan kayo! Maysa! Bilangan kayo! Ay, kapitan. Saan nakadunggan, Kapitan? Nagpipinungot kami let ka! Dua! Ay, makaungat ka na kayo! Ay, marituyang husto na itan! Ay, sana mabalay! Na! Diyak pa'y nakaibalas iti pa ng perperdi dakin ni Badungkaw! Agtalo ti bilang ko! Makaungat ang atalagan! Ay, agsardan kayo! Nay! Ay, sumardang tayo kami na. Ay, saan? Nagkuna sumardeng tayo! Sa tinag ko na! Kung saan kayo asumardang agpaayabak iti pulis? Ay, uwan man, Kapitan! Sige! Agayab kay ti pulis! Tatiliwon daman dagitoy! Kuna no gagayim ko ida, saan magkayam? Kung kat nga damanan aga-apa. Jamat ko makayat ti makiapa kat Kapitan. Ang aglablabos da mga minaw. Ay, agtutungtong tayo di barangay hall. Nasken ang maurnos da ito'y. Awan mo tindag iti babae nga kikinuto di tawiting siya idang kail. Ay, winarni nga idan. Iso nga wanda. Ay, nasayat mait. Mapanda tulungan dagiti asawa da ngagtrabaho. Nagadumat nga minti mabalinda nga ramidain. Sana day tag chichismes ka nakikinuto dita. Isumuti ko na. Uray ni Marito yan kat binagbaga akahon. Ay sumut lagay man nagkuyog da kinitataba daw nga napanidya bangkag da. Nasayat mat ta diningag da ka ang kail. Nay, apay anagado dagito ginatang mo amirinda, marituyang. Tapno adda meriendaan tayaw. Ha? Kayat mo asawan, da kami ti pagmeriendaam. Saan adagiti kukumarim di tawiting, Shen? Da kayo tada kayo kangar dagiti pudpud no ako kumaray. Ay, nagmayatin na ding gown. Mayat mo't kit day. Numakigayam ka iti sabale. Ang kita no talaga anasaya at damutlaang. No da kami, awan pagkuna maray. Talaga apod no kami makigayim kan ka. Saan da ka apirpir dyan? Kun saan da ka nga uyuyawan apulaos? Isu nga road ada kayon ti ilibrik iti merienda ita kukumaray. Ay kat, rogyan tayo nga rudan Tanay, mabisin akon. Da kapitan kan kuharog ngay. Ayaban tayo matida Dagi jaydan nay. Ay wan, sige, payapayan nyo idang agpaisaw. Iti kasta ag merienda tayaw. Ay na toyang. Apay ngamin nga isukat mo dagiti kukumaren. Kat isuda ti pudpud no agagayam mo. Iti sabali abangir. Pilyam ti talkam apakigayaman. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Antay, apay ngaglaladot ka. Ay, apay nga ta. Adi mo't la sumangpeten ni Uncle Mau. Aglati ka din ti balunot mo, antay. Ay, anya nga aglati mo't asasawam. Aglati aya mo't ti kayo. Ha? Ay, ti kahit ko asawain.
Saan mo na maususar ti balunat mawanday? Di ka man met, Kwarog. Maaramat ko laang matibalunat no saan nga umno ti araramidan ni Uncle Mau. Mahiliw ka kadain. Tanalamin ti honorarium may katawan pa'y ni Angkail. He, di nakman pagbalinan aro pat kwarta. Ah, Ay, nung amin awan ka, kat siyak ti mapanagsak daw. kunakon kahit. Kailiw mo ti taaw no adda kayat mau. Di ka man met kontrabida, Kwarog. Nay, apayain tataba daw. Mano ka di tinapukaw yaw, takas taunay aliday yaw. Mabilang ayamay, tapno damagam no manaw. Ha? May salaing ti kailiw kaw kwaraw. Amu ka no asino ti kailiw yaw. Di para lutaw, para dalaos, para laba, kanuan niya pa'y dita. Datayo ngamin no maminsan. Amu tayaw ti kapatid ti may sa taaw. No day tao'y kat awan iti sibay tayaw. Kasano ko mga amom kita wamot kabalay mo. Di ka pa'y makasarak iti kabalay mo may. Di kagda nagtataba daw. At danto kasla prinsesa amasarakak. Mas daw kan tao. Aha, amangan mo no prinsesa ti kinasadat. Ha? Awan ka di pa'y ni Marituyang kabadang. Ay, yawan pa'y nga rod maray. Nagbayag mo ti dyan na panannan. Di na marig na ti iliw na, taado ti kabagyan na ijay. Maliwliwa kadakwada. Imbag kingkuha na ta maliwliwa iyay. Ang siya ngay. Awan mo mangliwliwa kanyak dito'y maray. Ay, di ka agdanag, kabadong. Umay tumot laang no makalagay. Kasano ngay no saanan ang makalagay. Imposible mat at di na ka malagay. Dayjay pay. Ni Tata Badong matya ka panpanaw nakagawad. Wan, naliday, ta kailiw na ka no ni Marituyang. Imbag man ta kailiw na ti asawa na. Siya, kayat ko pumanaw ti asawa, ngam di mo't pumanaw. Ay unay kan, apay mo't akayat mo apumanaw ti asawam. Tapno makainanaak iti nagmadi nga aramid na akagawad. Apay, anya ti aramid ti asawa madi mo kayat. Agbartag nga agawid sa agriyaw-riyaw. Nagsadot pa'y. Syakit din ti ado ang makitang tangdan. Ay, no siyak ti kasta. Pagan anok nga ti kasta nga asawa. Iso nga rod ako nakakayat ko apumanaw. Iso pa'y apapakpakan. Nay, nabartag ka manan, bain. Unay daytan, bigbigat. Anya ko makiti parikot mo no nabartag ka, Jeff. Saan mo matakwarta timbarta ko ha? Angam ka sini bakit mau, anak katumpungkan ka. Hoy, di ka man kontrabida iti biyag ko? Abay ko makasi ni bakit ko nam? Kasanaw, kat kanayon ka na bartay. Matultulungam ka di ti trabaho na. Anya ko mati pakasik naram tadamagam pa inutultulungak ha? Chip? Kasi lang amin ti asawam. Nungay si kamot ti kasjay, kayat mo kadimay. Napan mo ka di mbaga kini Chip Kwarog ti pa nagbarbartag ko? Kambarak ko maamapan mangibaga ken ni Chief ti kinamamartag mo ngay. Nabangar nga mo nga eh. Uray saan ko nga ibaga ta makita damat. Saan da abulag. Di nakibabain ka dagiti tao, ape. Apay kumasyak ti mangibabain ken ka. Si kamot lang ti mangibabain di tabagim. Di ka man! Matapis ka makitam. Dayta ti paglaingam. Di ka kadimabain iti kasta nga aramid mo. Kabilam ti para trabaho dito'y balay. Awan ti kabahin ko. Tadidak pakpakanan dagita at tao. Day, si kakadiday tan, Faye. Ay, apay ang nagkutong kamatan. Kumutong ti tao aga po iti konsumisyon, kapitana. Kunada akatakunay na iti asawa ng konsumisyon mo. Ay, numaminsan, no aglablabos ti asawa, ikan met iti pagnakman na,
Tapno saan nga aglablabos. Ah, ni, wunsa nga agpaiso, Kapitana. Kasano asardengan na ti aramid na, no saan nga ikan iti pagnakman na. Ay, saan ko kumanga ibaga? Ang makita kat aglablabos samot ti asawam. Saan nga taadakas ti mapasamak, no ikak iti pagnakman na ako nayo, Kapitana? Ay, kat kita ano anya ti aramidem. Jay saan mo't ang makapadakas kada kayo adwa. Nakasukat kayo may tatabadaw. Papanam ka day. Ingka ka di surutin ni Nana Tuyang. Surutin ko na. Damdamagak no surutin niyaw kat sukunin niyaw. Ta nakasukat kayo met nga main. Mayat sa akin no naksurutin na. Manungal dawan, kaya di mo la sumangputan. Sana da guys, ta asawa yung mate. Hinikan na kita idea, kwarag. Hinaksakit sukunin niyag paisaw. Imbag jayin kayo sukunan. Ngamti ka na yun kayo ngagsansanuaw. Tagmay-maysa kayo iti balayaw. Sino? Tinatulan! Umagaw tagpipinadas tayo! Oh! Nabambanog ti tao. Sumangpet ka na bartak. Dayta ka dilaang ti ammom. Don nga awan makukwarta na si Kaben. Na. Abay, sika. Pe. Ang rod kwartam. Kasano ko mga dakwarta kat dinak maikan. Uray binteng awan pa'y maitagmaw. Makauma ka. Anyati ko nam, ha? Aguray ka man, taparamanan kay ti binting ako na. Sige! Asutak man ti ati dog abadang kaw. Ati dog sumilsilap tabadang maha. Makapungtot ti asawa ka. Ay, tumaraya ko. Ay! Di nakitarayan si kamamartak! Ay! Urayon nak tamaraman am ti di mo pa'y naramramanan! Saan ka di ane benday ta sumungad? Kasla nabartag. Ha? Kasla da itartarayan na. Isumot ngagpaisaw kagawad. Nagalasakit na yung tinabartak ang napabutngan. O hindi ka katawa tani umayan di tao. Makakatawa ka lang amain. Kita am titsura na. Kita amaw. Oh, apa yun, bayd? Anya tinakakigduta. At ako mamkamat kagawad. At batang na. Badang! Apay akamatan na ka iti badang! Ay, apa yan, Fay? Makapungtot ka amang itagtag ay dita sumilap abadang mo. Ay na, naumaak nga minan iti dayjay alalaki, Kapitana. Kat, anya kumangay ti aramidam iti asawam. Uray jay laiman at itadtadi kaon nga ipakan iti manok. Ay saan Adda ayamot kasta. Tao ti asawam, saan kat akamuti at adtadam nga ipakan iti manok. Napunuan ako iti aramid na, Kapitana. Sumangpet sana ibaga kabilin na. Naglalaingan na ngay. Uray agpukaw iti matang ko. Ti asawa kat asawa. No di mo makita iti mabayag, sa pulong matlaang. Ay, isublim ti badang mo di takaluban. Saan ko asapulan ni Ben no iso ti mapukaw, Kapitana? Konsumisyon lang ti papay na kanyak. Ay, tinasayaat. Agawid kapay, Fay. Tapadasak akasao ti asawam. Ay, napudot unay ti ulom. Amangan no mailawan ka. Day, dito'y magayang barangay hol tinagkamangam si Kaben. Wan, Kapitana. Kamkamatan na ngamin ni Faye ti badang. Ay, nakitak itay aperme ti pungtot na. Ay, uray day talakano, imam ti matadtad na nga isakuro iti manok. Ay, urayak lang na usawan. Kasla makapungtot at tigri itay. Napunwanan, gapo iti aramid mo, Ben. Kasano kat agbartek ka? Intukot no sumangpat ka? Apa embat? Ay, di na kan kailalaan ti asawam. Uray saan ka kanon ngagpakpakita.
Apay nga nagbalinan na kasday ti asawak. Sino nga tati ng paturad itinakam na? Ay saan ang masapol nga damang paturad itinakam ti may sa atao. No kanayon ang mairuruman, talaga ang mapunwan kat makapungtot. Ha? Ay, anya ngay itati aramidag. Ay kat agbalbaliw ka bey. Masapol nagbalbaliw kan bain. Ingka dumawat iti pamakawan iti asawam. Kat ikarim ngagbalbaliw kan. Nga marami dama. Saan akari nga itayab ti kalay? Kadwa anak man nga rod ama pa ni balay mi, Chief. Amangan no mailawaan ti asawak. San pa'y nga ita? Ta sigurado asan pa'y nagbao ti pungtot na. Urayam nagbao ti pungtot na. Anya nga tati kingkin nanti asawak. Taapay nakasjay matay. Hindi kat sana matagtagaray. Uray kanayo na kanabartag. Awan ti kinan na. No di kat napunwanan ken nauman ti asawam. Kasanaw kat di mo matulungan. Awan pa'y pakairanudan na ken ka. Ha? Kasta nga ta, Chief? Siyempre nga. Swerte mata nagagat ti asawam. Malas naman. Tamamartak ken sadut ka na tumpungan na. Ay imbaglakit din ta nakitak ni Faye. Kat saan na nakita ni Ben? Di ko na na delikado ang makapungto tinaanaws. Kamatan ng ti asawa na iti batang. Ay, makonsensya akpaykit din Tasyak tinangibaga nga ikan na iti pagnakman na ti asawa na. Ha? Ay, kat inaramid na mga agpaysaw. Da kayo matgayam ti durugan tay. Balunat ko matin bagayo ngay kamat na. Sana batang. Ay, agtal na kaman mat kwarog. Ha? Saan kumot nga imbaga akamatan na iti badang? Imbagbasitan ti balunat ngam ti batang. No siya, saan ngagbalay na balunatan nakagbalintong asawa? No, makaasawa ka, kwarog. Ay, kabuting mo mat ti balasang. Si Kantupay kat ti kinamat ko iti balunat, tawan mo't ni uncle mo. Ha? Ay, inak man lagpasadan. Barang nga da mailugan ko na pintas a balasang. Nasaysayat pa Uray adda, no di mo mat arman. Ay, iso akasano ko makaasawa ka. Awan ka di pa ni pare intay, Maray. Ay, awan pa'y mat, pare. Ay, nituyang mo nga'y. Addan, kunan ni Kwarog, aplanong kano amapan mo sukunan. Kumangarod, Maray. Ngam awan mo pamanawa ka na itidingwin may. Nagtulag sa akin da pare intay. Kantuyang ko adi da sumangpait, Maray. Apay kumaan nagtulag da, kat saan damot ang naggiddan apimanaw. Sabali, tinapanan ni Inteng. Sabali mo't tinapanan ni Tuyang mo. Nagpadaan da mga minasaan na sumangpatay. Sumangpet danto no makalagip da. Amo damot ti pagawidan da. Apay nagpakita ka pa'y laang si kang artag. Di ka kayata na makita. Konsumisyon ka lang itibiyag ko. Pakawanan nakmat asawa? Ikarik ngagbalbaliwa ko. Amok pa'y ngay nupudno day takun kunam. Ang mga makalagip ka manan kaing kagbartag. Agawid ka manan nga glaaw-laaw. Saanan bakit? Ikarik katong palag ti karik. Urag parinto mga kitisangom ano kayat mo? Ay, saan ka nagparintuma? Ikan ka pa, iti may sagundaway. Ngam no aramidam pa'y maminsan. Isublikan kadagiti naganak mo. Nay, papananyaw nga gasawa. Ay, ing kami man makitangdan nga agburas iti mais kagawad. Ay, nasayahat day ta Ing kayo agdate, iji. Kamaisan. Addan to matangdan nyo adwa, into nagawid kayaw. Wen kagawad, imbag lang nga igatang miman ken ka iti bagas. Ay, una. Ado tilako, kabagas. Kagawad, patuluyan mi nga raw.
Imbag ka tamasapa kami, makadanon ijay. Ay, wuna. Sige, mayat day ta. Agkuyog kayaw amapan makitang dan. Dasamot ben konfe jay limabas dito'y maray. Hehehe. Wan, maray. Mapanda ka do makitang dan nga agburas iti mais. Ay, mayat gayam jay imbagak ken ni Fay, nga ikan na iti pagnakman jay asawa na. Anya? Sikati nang ibaga akamaten na iti badang? Ay, saan ko nga imbaga akamaten na iti badang? Ti imbagak, ikan na iti pagnakman na no aglablabos. Epektibo mat nga raw din singasing mau. Ay, word, mare. Ang idinakitak abadang matan ti ikamkamat na. Ay, madain. Wan ngagpayso amaray. Nungay na ilawan na. Ay, uray nakabasol ti asawa na no na ilawan. Ay, di nan maibabaway. Ay, win amaray. Amangan pa'y kat no nabalon, win no naibalon, no nailawan. Husto ta ko na maray. Ngam, mayat itay ti kukuyugan da amapan makitang dan. Ay, kat mayat maray. Ti asawa, katakunay-nay itirigat ken ginawa. Saan kat akapa? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Tatabadong, addan trabaho nila kay ko. Ay, adan. Ay, kit nasayat tapno saan nga istambay. Siya kitag birbiro kak iti trabaho kay. Kat mapankagdamag ko ni Kapitan barang adapay bakante. Tanil na kay ko, inala na adagos. Anya ti trabaho na aya. Para silaw iti street lights. Adda kasta trabaho. Ada! Ni Kapitan tinangtad iti dayta trabaho kanila kay ko. Para silaw lang, tarami din na. Wan kano nagado nga street lights apasilawan na. Ay, amangan no dapay bakantay. Nagdamagak ka ni Kapitan. No adama maitad na at trabaho kanyak. Kita mong tisongbat na. Uray si kaya kaya't mo matag trabaho dito'y barangay. Una tata. Barang addan to maitad na kanyak. Ay, unaan ka na. Mapanakaw na iti barangay hall. Parinteng! Adda ka? Paray! Ayaw mo nagkatadak dito. Ay, kunak ano awang ka paray. Saan na masapol nga agtok-tok ka dita rin daw ti barangay hall. Ta, ada kami mga opisyal. Siguraduag lang nga adda ka. Anya ti masapol ba? Ibagam ta da papanak. Agaplayak mamit iti trabaho paray. Ay awan bakanti. Inik kami ti trabaho dagiti daduma. Siya ka kumparim saan? Na, tagimon kan sama na kunakaw. Ay, sana mabalin na paray. Ikanak mo iti trabaho ka. Anya ngay nga ruti maitid kukin ka. Nagado dita. Ay, saan na ka pumanaw dito isang wanang paray. No saan na ngay kaniti trabaho. Mabitlag tag panunutak no anya ti itid kukin ka. Ay, partakam tag panunot paray. Ay, di nakapurain. Diyak makapanunot na saya at no apurain na. Uwin ata ka sa pula gayam iti trabaho paray. Ay! Adan na panunod ko pare. Sikati para iwaragawag no ada maangay amiting ti barangay. Ha? Ay, na. Kayat ko paray. Naglaka at trabaho. Mangrugi ka adagos ta adakit meeting inton umay alawas. Kayat mo ka di nga iwaragawag kan. Rugya mo na. Ay, na paray. Ang manungay ti sweldo gayam. Agtrabaho ko pa yung umuna. Pagsaritaan tanto na ita sweldo.
Jay pukpukaw ni Tata Badong? Ada ayamot. Ada ka nung meeting dita barangay hall? Ay, wun. Ada nga paisaw. Awam mo tagdengdeng kan kwan. Labas-labasan da lang. May Apay nga ipukpukaw na. tsaka mo nga kagawad. Amangan no binagaan ni Kapitan nga ipukkaw na. Sapay ko maat. Ado ti umay makimiting. Amumatan kagawad. Busy aka na yon dagiti kabarangayan tayo. Umay kayo mat makimiting Ay, makita kagawad. Ay, makabannog magayam tagbali na para ipukkaw, maray. Mas daawak akin ka, Kabadong. Nagkunangamin nga agpukaw ka. Apay, saan mo pa nga amaw? Hatian niya. Inted kanya ni parenting at trabaho na ito para ipukkaw. Ay, day. Ay, jakman amo day ta. Siyak ti para ipukkaw no damaangay a meeting dito'y barangay. Ay, nagrigat mat day tan at trabahom, Kabadong. Nalakalaang makidi, maray. Sige, panawang ka pa dito'y tersinam. Tamapanak man pa dito da dumapurok nga gipukkaw. Enteng, apay nga agipukpukaw ni Pari Badong ijerwar. Sugayam tinted ko at trabaho na. Saan nga tang agpaparaw iti kapupukaw na? Bayam ta isuti kinayat na. Sapay sursuren nan sa amin asuli ti barangay. Rumbong lang tapno ado ti makimiting. Kahit manungay ti it-itid mo asweldo na. Depende no ado ti mapan makimiting kabarangayan. Kahit no basit ti mapangay. Kadi basit mat ti sweldo na. Ay, kat no nagregat ti agipukaw di ta kalsada. Sapay nagbara ti tsimpaw. Agawid ka din, Tata Badong. Ay, wala. Nabanuga ka nagipukpukaw. Ay, narigat talaga day tangar aramidam, Tata Badong. Sa nabali at damot sweldaw. Oh, swelduan na ka ni Kapitan, para pukkaw? Apay, si kalang ay ti ada trabaho na. Kaya't mo asawen, trabahom day ta. Ang mga nudakdakkel pa ti sweldaw, ngamsi ka. Day tala ko man tinted ni Kapitan na trabaho. Sa nabalay, tadayo ang nalaklaka day ta trabaho. Para isilaw ka lang may iti street lights. Iso nga rod anaglawag iti rabi dito'y barangay. Taad na para sindi iti silaw. Ay kitwain, kita man, uray marabyan ang agawid. Nalawag lata ang makita ti dalan. Bakit? Apay ni Tata Badong? Kasla saan mo't ama kasaon? Nagpaparaw siguro na. Gapo iti kapupukaw na iti maangay a meeting dita barangay hall. Mapanta ka di makimiting? Ay na, mabisinan ka lang ijay. Apay, awan merienda? Apay, adaya inwaragawag ni Tata Badong nga da merienda. Awan mo't nangagkaw. Ay, di mo sayangan ti oras ken panawin mo ang panagdingag. Saan nga rudain? Mapaanak laangan ni Jebangkag. Ay, nasaysayat pay. Pambarak ti mapan makimiting no awan mo't merienda. Nay, apay abimangon ka na, Enteng. Damiting mo di barangay hall ita. Nagsapa pay laang. Ay, apay di mo manggag. Diag tartaraw ka man daw. Umuna pay laang at taraok na dayjay. Naska na siyakte ka sa sapaan na sumangpait. Ay, ingka man kidi agluton. Na, kat no nakasapsapa pay laang. Intayon makimiting iji barangay hall. Mapan kami Jebangkag kagawad. Apay, di yun nangag-aya jayin waragawag ni Kabadong. Nangag may kagawad. Ngam awan mo't nangag mi nga imbaga na nga da merienda. Kat gaputawan merienda, saan kayo namapan? Ay, narigat ti mabisinan kagawad. Kat mabit lang mo dyan meeting. Mapan kami no adda ipamirinda da iti barangay hall. Kagawad ko anang. Dua talang mo't nga gururay di tayo. Wen nga rod, Kapitan. Ay, Kanya ti orasan. Awan pay lang, dagiti ka barangayan tayaw. inaramid nga tani pare Badong di trabaho na. Kano impukpukaw na nga da meeting.
Apay nga ron nga awan ti umay. Ay paray, mangrugi ka din ti meeting. Kasano kumamang rugi kat awan pay met ti tattaaw, paray? Itay kami pa'y nga agur-uray dito, ikan ni Kapitan. Apay nga ta, kit inwaragawag ko mga damaangay a meeting. Impukaw ko pa'y paray. Ura ijay kaadaywan apasay ti barangay Kabildatan. Awan mo ila umayon. Sa pa'y umay ko pa'y kumaalaan di tangdan ko ang nagipukpukaw. Anya, tangdan mo? Kitwin paray. Agasam ngay day ta nagmalmalama ang nagipukpukaw iti manungal daw. Kapitan, manungay ti itid mo atangdan ni Kabadong. Ay kwa, panunutik pay. Saan ka ngagpanunot paray? Sa pa'y nagbayag ka ngagpanunot. Kasano atang danan ka pare kat awan mo't umay makimiting? Kaya't mo asawan no awan umay makimiting awan tangdan ka. Awan at talaga. Ay, sa pa'y ura la si makit ti karabukob ko ang nagipukpukaw. Ti kaya't asawan ni Kapitan. No kasano ti kaado ti umay, isuma ti kaado ti tangdan mo. Ay, kasta paray. Una. Alangan mo't atang danan da ka naon taaw. Kasta gayam. Ewan. Kasta nga agpaisaw. Ipos po nyo dahito yung meeting tabaliwak ta agayam paray. Agipukaw ka manan. Ay, kitwin na. Sige. Inton sumaruno alawas ti meeting tayo. Sabadon to. Tapno sigurado nga ado ti umay. Ken Kabadong, nasken asiguradwam nga ado ti umay. Siguradwak dahi ta, maray. Ewan nga agpaisaw pare. Tapno sigurado nga agswildo ka. Kasta gayam ti kayat yu Nagsweldo kan, Tata Badong? Ay, saan pa'y nga raw? Siyakat nagsweldo akon. Ay, imbagman. Iso nga ag-date kami kanila kay ko. Ag-date kami mo't kumakinituyang ko. Ay, mayat ko mga ag-date kayo mat kaninana tuyang. Tanay, nakabanikas man ni Nana tuyang ijeri daw yaw. Napudot yung ulo na. Tawan man ti igatang na iti sidain men. Apay ngamin asaan ka pa'y nagsweldo, Tata Badong? Saan matgayam ang natuloy ti meeting yu idi kalmad, Mare? Kasanaw ka tawa mo imay. Ay, talaga ngamin ang nagrigat nga ayaban dagiti kabaranggayan tayo. No kakasta a meeting. Amin na kabaranggayan. At maangay a meeting iti barangay hall inton Sabadaw. Agipukpukaw manan ni Kabadong. Maawis kayo amin, tada merienda. At damot gayam merienda, Mare. Ni, awan mo't nagsaritaan mi nga da merienda. Ay kat ibagam akan ni Pari Badong. Ay huwan man. Kabadong, umasidag ka man ditoy. Hapay maray, madama nga gipukpukaw iti maangay a meeting inton Sabadaw. Naynayunam mo ti ipukpukaw mo. Kasano ko manay na yunak maray? Nangagme ka ni Maribana nga ipukpukaw mo nga da merienda. Kasano nga jitangdan ka no awan tao amapan? Ay, lin na inganday to yan maray. Saan amabalin ang malibre ti serbisyo? Sa anak amapan iji bangkag inton bigat, bakay? Apay asaan ka amapan? Kitagmula kan? Mapanak makimiting di ta barangay hall. Kakaiso na nga da merienda. Ay, adan merienda nga itid na? Nangag ko nga impukaw ni Tata Badong. Ay, kamapanak mga ruden Ibagam kay ni nanang mau, dagiti kakabsat mau, dagiti auntie kan uncle mau, kan amin akakabagyam, intay makimiting. Kapitan, napuno da ito'y plaza iti tao. Ewan nga raw, nagaduti bay. Ay, adama ka no nga min merienda. Kasta ti impukpukaw ni Kabadong. Dahita nga raw, iso akapilitan nga agpamerienda tayo. Isos, sumunga din ni Kabadong. Umay na sa alaang ti sweldo na. Manungay ti itid mo at ang dan na. Kanagaduma ti may at tao. Sanga ribaw, dua ribaw, Tata talo Badong, ribaw. dakes ka na unog bilbilang ka iti kwartam dito itong nga ti kalsada. Hapay kumada guys. Kit kasapula nga rod abilangan dahi to sildaw. Kasanungay no maipadugmam ka, uno madungpar ka iti lugan. Ay, aglisya ka. Dakkel sa ngamin dahi taintad ni Kapitan natangdan mo Ay, adamit Naga daw tinakimiting. Nalai nga gayam nga gipukaw. Adan to pa'y nga ta sumaruno a meeting. Damagamang ka ni Kapitan.
No anyan to man, ti pa meriendada. Ay na, Kapitan! Namaysaan na kayo ni Tata Badong. Ang sa nabale, taadumot tinaayaban na ama kimiting. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaya't ko ang makasarita ti kapitan nyo dito, mabalin ka day? Anya ti bagayo kini Uncle ka umanang. Alangan nga ibagakan ka. Ah. Ulita ka di manin nga ibaga, no adda ni kapitan? Iso, ti kayat ko ang makasarita. Aguray kayo nga rod dito yung barangay haul. Tawagak ni Uncle Kao. Madamdama pa nga umay dayjay. Sige, awagan man nga rod. At dapat nga min papanak. Sayang ti oras sa magmagna. Ala, agtugaw kayo pa nga rod manang. Awaga ko ni Uncle Kao. Hello, apay ngay mawag ka kwaraw. Ang datawa mang sapsapul kada kayo dito yung barangay haul lang kail. Bakit ka di? Balasang uno ubeng. Damagam to ito nagsango kayo ang kail. Damdamagak nuan niya ti bagana kada kayaw. Kat si kakano lang ti pangibagaan na. Napintas day tao no saan? Makita yung tumot lang ang kail. Umay kayaw, takuna na nga kano papanan na. Asino ay day tata apurado pa eh. Sige, umayak. Pinusit-sitam mo't day tabagim iti bangbanglaw, adi ka pa'y nagdigaws. Agdigos akto no masangok. Ada ngamin ka na tao edi barangay hulkat. Ay, no sumango ka anaang dod anabangbangluan. Tilinget ko. Ada ejay bagik iti unag tibadok. Tibangbanglaw. Ada dito ruar tibadok. Iso ati maangot dakat saan alinget. Bangbanglo. Rason tinaang dod atao ti panagras-rason mo. Naa! Nakontap no, saan na mabayagan nga agura ti mangsapsapol kanyak. Nagdardarasan api manaw. Asino nga tati imbaga na amang sapsapol kan kwa na ijay barangay hall. Naimbag abigat yo, kapitan. Siyak ni Fe, nadamag ko akaadwan a produkto yo dito kat pagay kan mais. Pudno ka di, kapitan? Pudno na ta. Ang apay kaday. May saak a buyer iti mais kan irik. No adda ko mamagatang ko dito ay mabalin ko apang ipatakderan iti bodega. Kaya't mo asawon, agatang ka ditay. Saan din amapan ilako ije ili? Kuma, no adda magatang ko dito apagbudigaan kadagiti magatang ko. Mayat nasayat day tatapno asidag ti pagilakwan. Saanen ang masapol nga agar kila iti lugan amapan ijay ila. Saan ka di nga dalo tim iti igiti kalsada, paray? Damay paray. Apay kaday, no da solar ko iji-igit ti kalsada. No kayat mo kano nga ilakaw, ta pagpatakderan ti bayar iti irek, mais. Agpatakder iti budiga. Da bayar nga may aggatang ditay? Adda nga ron. May mayaten tapno saanen ang mapandag iti agilako ijay ilay. Nagadayok. Sa bagay, pakiranudan tayo amin, no da bayar iti produkto tayo, paray. Una, makatulong ka pa'y kadagiti ka baranggam no adda ti budiga ditaw. Ay, sige paray. Ilakok ti solar ka, iji-igit ti kalsada. Nasayaan.
Makakwarta ka, makatulong ka pa'y. Napartak di buyer ti irek kan mais. Madama ti patakder na iti bodega na iti asideg da kabadong. Wen nga rod, Mare. Dakkel atulong kadagiti kabaranggayan. Mabalin pa'y nga iso ti manggatang kadagiti produkto da di takabangibang a barangay. Ay, wen ang agpaiso. Iso nga agpatakder ditoy. Taad na mabalin na apaggatangan ditoy kan iti kabangibang a barangay. Kaya't asawan day ta, asaan laeng ada tayo ti makaginawa. No di kat pati di takabangibang a barangay. Ahiwin Mare. Umasidag ti paglakwan damay. Nagadun ti kwartan pare. May isa ka pa'y kadagiti trabahador, iti ipatpatakder ni Mamfi a budiga. Ay, isan lang matasyak ti nakitrabaho paray, pati ni Kwaraw. Ay, uwang gayam. Nagtrabaho pa'y gayam ni Kwarog. Mabit amalpas, tado kami mo nagtrabaho paray. Ay, isambut na kanu nga mahin. Apangikan kadagiti magatang na dito nag-aapay. Adulaki diti maganansya na kadagiti magatang na. Takukwa na ti kiskisan. Ay, una ta isupayin ti mang kiskis iti irek sa nailako abagas. Una, tado mo dito ti saan ngagtaltalon. Gumatang da iti bagas, akananda. No aglako dito ni Fe iti bagas. Addan ka inagaw mo nga aglako ditoy. Kasaritak tao, tasyak ti manggatang iti baga sa lako na. Tasyak mo ti aglako ditoy, Maray. Wen Maray. Kasla iso ti wholesaler. Idinto tasikamot ti retailer. Wala ko tapno sa anak mo't amaawanan iti sukay, wano customer. Nalakamot siguro akasarita ni Fe. Ibagam asikat ti aglako ditoy. Ngem iso ti mangi-deliver iti ilakom. Wan sa nga agpaiso, tapno agpada kami nga da pagganansyaan na, Mare. Nalpasan ti budiga ni Madam Fay. At danto aggatang iti maisken irek, tadandanin ti panagaapit iti mais. Maudud iti irek. Dakil at tulong ka da tayo at taga-kabildatan. Ta adan bayar a mismo ditoy. Mayatak mo't iti detang imbagam. Adamot pagdaksan na. Ha? Enya kumati pagdaksan na iti biyang mau, kaanakan. Imbis nga do kumati mga arkilakanyak no mapandagla ko dyan ilay. Awanin dito'y damitin nga ilakaw. Ay, saan aday tati panunutan kaanakan? Pagsayaatan ti kaadwan. Idinto ta pagsayaatan lang mati may sa ataaw. Isumit lang ti pampanunutan, sika lang ti mayranon. Napanunot ko lang mat saan na balay? Kalalay nga natin naapit mo ama isparay. Adamit abasay paray. Iso na lang daw ang mga minituyang ko akadwa nga agpusay. Masapol nga da kadwa nga agpusi iti mais ta mabayag mait. Mangayab ka iti adong ubing. Ibagam atang danam ida. Mangibag ka atak sa nga agpaiso iti nakasako a mais Taipan ko iti asidag ti pagadalan. Ibaga nga may daagpusay. Una, tayo imbis nga kikinamat da ita kalsada. Papandalangan makipusi iti mais. Di ada pa kwartada. Idi adda nituyang ka. Kitkargaan na ti labana sa mapanagpusi di tersina. No, adda mapan ijay nga awan araramiden na, kitulungan damay ngagpusay. Kas di aramiden. Apang ka iti ayan ti ado nga tao. Tano awan araramiden da. Ay, tulungan da kang agpusi. Adumat kano ti mais di ta bodega ni Fe. Ginatang namot amin ang mais ditoy. Taawanan tinangyudong. Iso anaragsakan dagiti basit ti mais na. Tadituidan nga ilako. Ipanto kanumat ni Fe ije paktorya ti feeds. Ilalaok da samot iti feeds ti mais. Ay kauwan amare. Feeds a para baboy ken manok. Ay, imbaglaangan, tadito'y barangay tayo ti imayan na. Saan kat adita kabangibang a barangay. Iso ang nagasat tayo ako Maray. Dakkel ti maitulong na kadagiti kabarangayan.
Anya dyan lima ba sa dakkel alugan, kwarog? Lugan samit ni Madam Fay. Napanmat di ta budiga da. Ang mga numapan mangala iti i-deliver da mais di Japaktorya. Ay, kita manlat ta tibak ng anya. Adala ta ibaon na ata o amapan agi deliver iti lako na. Kasta talaga tinigusyan tay kagawad. Ado ti talken na trabahador na. Awan ka di mo ti arapap mau nga agbalinan ni kusyantay. Nagpahutang ka iti pagpuunan kagawad. Uray to kaklang asinilawan ti magatang ko amapan ko matilako di ilay. Apay ato kakpay tinapanunot mo agatangan ka ilakaw. Awan nga mimpuunan na kagawad. No adda nagagat ama panagsilaw. Addan ilako na. Nga awan puunan na. No di kat gagayt kan anos lang. Ay wag no. Mayat nga agpaysaw. No lakat nagagat ti tao. Adda mailako na. Nanginapay tito kak. Ay, apa yan, Free? Sumungad ka dito'y barangay hall nga uray lag sabat dagiti kiday mao. Agtatakaw kayo gayam dito'y barangay kabildatan, kapitan. Ay, tanangam ti panagsasaom tawan pa'y amok at tinakaw may. Nabawasan ti mano asako ti mais ija bodega. Natakaw ti kayat mo asawan? Wan, kapitan. Asino kumangay ti mangala no saan at taga ditoy? Ay, masapol nga ag-imbestigar kayo no asino ti agtatakaw. Ay, intay kita ti budigam no ada pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Sige, kapitan. Agtatakaw gayam ti taga kabildatan. Ay sa anak ko man ang nag-aramid iti bodegak ditoy. Tatap ko ang kail. At damay isang agtatakaw dito'y barangay tayaw. Asino kumati atapan? Ni ka di Douglas nga ex-convict gapo iti panagtakaw. Awanin sa bali pa yung kail. Isu lang ti makaiturad nga agtakaw. Narigat nga atapon ti tao nga awan pamanagnag mo. Ti pamanagnag kaw. Ket ti kinaagtatakaw na ang kail. Nabalaw gapo iti panagtakaw. Narigat nga atapon gapo iti napalabas na. Kasano no saan nga isaw? No ngay nagbalbaliwan. Mapahanak iti balayda. Tayo nakitain. No adda mais iti balayda. Ang no awan. Sigurado ngayon lakonan. Nakaumay ka mat, Chief. Anya ka diti may paikugan ka. Kitahak man. No awan mais dito'y balay mau. Mais? Kasano ko mga adda mais dito'y balay ko, Chief? Sa anak ba't anagmula? Tanabiitak pa ilang simbang pet dito'y kabildatan. Day tangarot kay. Idi simbang pet ka. At damanin natakaw dito'y kabildatan. Anya ko tinatakaw ako nam, Chief. Ti mais, iti budiga ni Madam Fay. Saan ka di nakakandado ijay? Anya ko mangay ti panglukat ko. Dagito'y ramay ko. Ha? Kayo kitaan ti budiga no nadadal ti kandado na. Wano nadadal ti rihas ti tawa na. Awan mo't makita pagilasinan ang nagnaan ti agtatakaw. Inside job ti napasamak. Inside job kunayo ang gail. Awan mo't ti ado nga empleyado ang agbat-bati dyan ang gail. Ay masapol abantayan tayo ti budigay ti rabi di tayo agpadpadlaw. Mawata ko ng gail. Kitahan may no asino ti mapan mangilukat iti kandado ti budiga. Korek ka dyan, kwarog. Inton rabi mapan tayo iti asidag ti budiga. Taduktalan tayo no asino ti agtaktakaw no nagtakaw. Pabasulan na tayo pa ni Madam Fay at agakabildatan. Ang dalugan na sumungad ang gail. Si bandang iti batog ti budiga. Ibidyong. Ayun na niya. Ti silpon ka. Video gayam tapno ipakita kini Madam Fay. No imbaon na day tatauhan na iti kastoy nga oras. Isom mo iti rupa na no lukatan nan. Ti lugan. Ken inton anda nakaawit iti sako Nakasuman ang gail. Ay. Nalawag ti pan nakala ti rupa day tataw. Tal-tal ken sama ni Ma'am Fid day tataw. Amang ano saan na nga imbaon. Kastoy nga oras ibaon na.
Naspak day ta na tao, no kaskasanaw. Saan nagsigsigurado na ita? Saan tayo amanal at taga-kabildatan? Ay nasaya tay may kapaman nga inawagan ka. Bayadan nyo ka din titinakaw yung amais ijay bodega, kapitan? Ay sakbay nga agpabasol ka. Kita empay no adda ebidensyam. Imbaon mo ka diti katalak mo iti budigam iti rabi. Ne, apay ko mga ibaon ko ti katalak ko iti 10 oras ti rabi No taga kabildatan tinagtakaw. Kaawatan adi na dael dati kandado wenno rihas. Nga may di nakitak nga awan na dadaal. Napan kami nagrundan Kahit di taan nakita may. Ay, korog! Ipakita man kay di tayo video. Wanang gail. Aw, Eh. at iti silpon ko, Madam Faye. Na, ni Sendong daytoy. Eh. Ti katalak ko. Sindong? Na. Ay, iso tagtatakaw. Saan ada kami at taga kabildatan? Nasingpot kami ditoy. Ay, lading itak tinapasama, kapitan. Ay, nalaing kayo nga opisyalis ditoy. Tanaduktalan yung adakas gayam ti katalak ko. Ay, ikatakon kat taga-kabildatan ti alaak at trabahador ko. Pasensya kayon, ta pinabasol ko at taga-kabildatan tinagtakaw. Good job, Kapitan Ken Cuarón. Ala sige, ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado ti mas daaw. No apay nga ititeng nga ti rabi kat naguni ti kampana. Saan nga tanga adda mapmapan ijay iti tanga ti rabi amang iguyguyod iti talit ti kampana. Nasa ungarod ti kaaroba ti kapilya. Nga awan ka no ti makita da a tao ijay kampanaryaw. Apay ngay? Nakaalakat nga rod ti kampana iti alalya. Idi tinakaw na dito'y kabildatan. Mamati kamat nga alalya tinang patit iti kampana. Saan nga taaya? Ay, imposible day ta akapanunutan. Mapatit ayamot ti alalya ti kampana. Nangagyo ka diyan naguni ti kampana iti nga trabe kagawad. Wan nga raw da. Ay, sumgarak pa'y nukas jay nga ago ni ititeng nga ti rabi ay. San nga tangad damang lukloko iti kampana iti nga trabe Kunada man nga adda kanu nakapuraw nga awan ulo na amag na. Sakbay nga ago ni ti kampana. Ha? Agpaiso nga taday ta? Ay, kabutbutang mat nga rod ati damag. Kinapudno na. Mabutbutang akmet no ago ni ti kampana ititeng nga ti rabi ay. Adda ka din kapi one day. Diyak nakaturturog iti rabi Apay kumaadi ka nakaturog. Manipod naguni ti kampana. Mabutang akmatay. Agpaiso nga ta, nagsawar man ang tikas lapade nga awan ulo na. Sino tinag ko na? Nga ada nakita na akas lapade nga awan ulo na. Ni kano pasita chismusa di tadaya. Agkita kaminto iti dayja apasita. Taim tuudak man anaimbag. No kaano, kan kasano ti pan nakakita na. Uwin manantay.
Nang paranoy lakit nga ro ti kampana iti pagbutbut ngan tayaw, inton madanon ti tenga trabe. Ay, sa anak mo't amamate, nga al-alya tinang patit iti kampana iti tengat rabi takrot lang ti agbuteng iti uni ti kampana. Naunag ti pampanunot ang kwaraw. Di man na ko na ni antay. Aki natakrot ka no ti agbutang iti uni ti kampana iti tenga trabe. No iti rabi nga aguni ti kampana. Ket kunan ni ba nga enak kano kitaan no asino ti mangpatpatit? Masiguradok asaan ka amapan, tamok atakrot ka ang kail. Takrot nga. Kano nagturidak, kan tigasinak. Nupod no dahi tang imbagam. Intaman nga rod ija ayan ti kampana no aguni manin iti tenga trabe. Kaba alam nga ramitin dayta. Ti rumwar iti rabi. No nga agpakita ti kaslapadi nga awan ulo na. Isakok Makitak man no makapirwisyo pa ilang iti turog iti rabe. Ay, imbag ta nagkita ta dito'y tersena, sika, pasita. Nay, apay ka di kapitana? Ada ka di ayuda? Na, anya nga ayuda asasawam. Pudno ka di ti kunada, nga imbagam anak kakita ka iti kaslapade nga awan ulo na. Sakbay anagunit ti kampana, idi rabi Ay, wen kapitana. Iso asakbay ko matitengat rabi Awan ti rumrumar iti babalayda. Agyan tayo amin iti unag. Nakitam ka di amis mo ti kunkunam akaslapade nga awan ulo na. Wen ko naklangarudan kapitana? Di mo ka di mangag ti uni ti kampana, pasaray madanon iti tengat rabi Ay, mangag ko. Hanggang agdwa-dwa ak iti kunayong nga al-alya tinang patit. Masiguradok a tao tinang patit. Mamati ti kaadwan, nga al-alya ti mang patpatit iti kampana iti rabi Pwera ni kapitana. Uray tasaan mo't arumrumwar ni kapitana iti rabi Wan mo't ket di No di na makita ti transparent a nylon nga intalim iti tali ti kampana nga agturong iti dakkel apuon tinyog. Di da maduktalan ti ar-aramiden ta. Di dan to maduktalan. Tagtagaring amin Agaring amin ti buteng iti kaung ganda. Mamati da nga al-alya ti mang patpatit iti kampana. Dagiti takrot. Di da mo asyak ti mangiguyod iti tali. Kabayatan nga agtaktakaw kamet iti bunga dagiti prutas iti aglawlaw ti simbaan. Adong agpaiso ti kayo iti aglawlaw ti simbaan. Adu ti bunga da. Wen nga rod. Inton rabi Inak manen iguyod ti nylon. Taing ka manen manguli iti bunga tinyog kan chiko. Iso ti ilako ta. Ariglado! Agsawar akno rabi. Agsawar ti peke ngal alya. Nay, punpunasan mo dahil searchlight magwarag. Agsawar man iti rabi. Sawar ti alalya. Ay, di ka mawatan ko arag. Anya nga agsawar. Kasano nung makitam ti kungkunada akas lapaday ngawan ulo na. Sana mamati ni antibanang at dakas lapadi ngawan ulo na. Papay ka no asa na mamatay. Kaya't kumatapan kain, no asino ti mang patpatit iti kampana iti tenga trabe. Kaya't kung samot ti kumuyog king ka. Ngamnod na nalawag asilaw mau. Tumaray adagaw, ti asino man amang patpatit. May mayat no sana dahi ta napigsa asilaw mo ti usaraym. Ayun nga agpaiso Kasano ang maduktalan ngayon no asino ti mang patpatit. Kan no apay apat patitan na, no makataray. Dandanin tengat rabiing. Iguyod konto ti nylon, tapno aguni ti kampana. Kat dagiti adda iti ruar, umunagdan iti babalayda.
Igidan ko mati mapanmanguli iti prutas tapno adayla ko ta. Sige, ingka nga rudan iti puon dagiti prutas. Inton madamdama, iguyod kon tinaylon, tapno aguni iti kampana. Masigurado nga damanin amin dagiti tao ito nagtibabalay da. Kamakda makita tinwaras mo at damag akaslapadi nga wanulo na. No saan nga agalibtak da tao, awan maigaman aperak. Iso nga agalisto ka, Bruno. Ma, agsagana tang roden. Agalib takta. Tapno addan to kwartata. Ganda dito yung asidag ti kampanaryaw. Di tagpadlaw. No makita ta, no asino man timang patit iti kampana, kwaraw. Salagmat kit di ati bulan. Aglingid ta di tawi, tapno di data makita. Ha? Nay, makitam ka diti tali ti kampana. Ha? Mangrugay nga agkutay nga awan tao. Agkut-kutimot nga agpaiso nga awan tao. Awan mo tao. Apay nga, nga agkut-kuti ti tali. Ha? Nay, agpatitan ti kampana. Ay, awan mo't makita nga lalya. Ay, umasidig taman. Nuan niya da ito ya kinadat-dat lang. Oh, kitaham da ito tata. At da na isil po alinas anaylawn. Agturong mati di baba. Ay, surutan taman ti pagturungan da ito alinas. Ay, wine. Saan kang agpadlaw? Ay, tao laki diti akinarami diti dayta. Darasan ta, tapno maabutan ta no asinaw. Surutan ta, aging ga iti pagpatinggan ti linas. Nay, kaslag turong itilingid dagiti kay kayaw. Sino nga tati akin arami diti daytaw? At nga tal alyay jay? Ay, intaman kitain. Tapno maduktalan ta no asinaw. Aglingid ta ka dagiti kay kayaw. Tapno di na ta makita no asino man. Sa nabalay, ta silagmay. Kit makita ta, ti pagnanta. Aha! Si kagayam ti alalya, pasita. Apay apat pati itam ti kampana. Anya ti panggap Ay, kwa. Pinadas ko lang mata. Mapatit magayam. Una, ang mapay. Ay. Kunaklakit din upod nung adal alya. Ta isa ko kaon. Maisa ko ayamat ka alalya. Ni Mat Bruno akulot na dahi ti asinag. Agburburas iti prutas. No kasta, mudos yun na itaw, itapno agbutang dagiti tattaaw, kat sanda arumwar, tapno makatakaw kayo niya. Saan mo ta, Chief? Pinadas mi lang mo. Pudnaw, adal alya, isutim mo na ng patay. Pimanaw ni Bruno nga dawit na nakasakaw. Bunga laki ni ti Chico dahi jay. Aminam nga raw, damay isa kang alalya. Ay, Ala, surutin mi ti katwam. anya ti kunam, ni pasita ti alalya. Kat no tao mat ni pasita. Tapno makatakaw da iti prutas. Ibagada nga dal alya amang patpatit iti kampana. Ay, kalpasan na. Igiddan mat ni Bruno akulot ti agburas kasta kaday. Gusto kanday, kasta tinakita mi. Ay, nasirib iti kalukwan dagita atat tao. Aramaten da pa iti alalya ken kampana, tapno makatakaw da. Iso apaya bantay widay di barangay haul, marwam da nantay. Rumbang laeng. Adon tinagbutang gapo iti imbaga dang alalya, ken panagun iti kampana iti tengat rabi eh. Ken adun arabe, asana ka nakaturturaw, gapo iti mapatpati ta kampana. Pinayabam ka di jay alalya paray. Ay, wait. Napanimpan ni Kwarog ti sumon kadakwada. Nagalas kita rami dagiti tataan. Uwin paray. Jaklaim pagarop, mapanunot ti tao ti kasya awagas tapno makatakaw da. Unak no puno nga alalya timang patpatit iti kampana. Husto ti atap ni Banang asaan nga alalya timang patpatit. Kahit namati ka kadimay nga alalya tinang patit iti kampana, paray. Matikawak ngamin iti napasamak. Kunaklakin din no, kwa. Ay, huray siya, hindi damaw. Ngumidi adda imbaga ni Kwaraw. Nagpanunutak mo da.
Mamati ka ka din iti imbagak, asaan nga al-alyatin ang patit iti kampana. Jak ni nam na maakas ti kadakas ti aramid na kita atao tapno makakwartada. Ay, gapo iti kwarta. Ado ti makapanunot iti saan arumbang. Sana bali ti maimbestigaran dagiti dua iti barangay hall. Oho. Rumbang amadusa da. Gapo iti inaramid da. Ado ti nagbutang. Kan saan na makaturturog. Gapo iti inaramid da. Di da makalisi iti panakadusa da. Di da makalibak ta akto anakita da pari badong ken kwarog ti inaramid da. Kasano nga itan? Numamultakan pabayadan dati tinakaw mo. Tinakaw ta ko na ma. Ah? Nagbingayan ta mo tinaglakuan ta iti prutas. Si kalang mo tinagtakaw. Nagpatitaklaan mo. Saan mo nga ilisi ta ba game? Tadwa ta nagplano. Dua ta mo ta nagbingay tinaglakuan ta. Sinalbagdagi jay akwarog kanday jay alakay badong. Saan mo't nga opisyal day jay alakay badong? Ngam nakibibiyang kit din. Intun kwan pinataltalak day jay lakay badong. Padasam man. Tapno agnakam day jay abiyangaw. Inton malamon ti hearing da pasita, Maray. Muwen, Maray. Barang umay dagi jay adwa ah. Ado kanukat ti rason da. No apay nga inaramid dati kas jay. Urean niya man day ta rason. Saan nga iso ti rason tapno agarami da iti kalukwan. Pudno day ta, Maray. Agasam ta aramaten da pay ti al-alya. Kan kampana ko ng paya. Angam siya ka. Sa anak anamate nga adda al-alya, Maray. Ngam siya, kat medyo nayalis dati alipuspus ko, ta namati ak Maray. Kunak nupod nung al-alya tinang patay. Ay, kasano ko ma, ama iguyod ti al-alya ti talay ti kampana. Napaayaban kayo gwapo iti linulo ko nga aramid yaw. Imbag ta na alibtak da chip kwarog aka nakak ni ko parek abadong. Pinadas ko lang mat apinatit ti kampana, kapitan. Anya ti panggap mo ta apay nga rin nabiipay. Disturbo am ti kwa nga ken apay nga imbagam nga alalyatin ang patet. Isumot ngamin ti imbaga ti kadwa. Hoy! Nagtulagan nyo ti inaramid yo. Tapno mangluko kayo iti padayo a tao. Saanon ama ulit, kapitan? Talaga sana ita mamulta kayo. Ken bayadan nyo ti tinakta kayo anyog. Ken dagiti daduma pay aprutas. Enteng, mamati kamot siguro itan asaan nga al-alyatin ang patit iti kampana. Sinalbag dagi jadwa. Binutbutang datayo. Kung naklakit tinog paiso. Manipod ita. Jakon mamatay. Kabailan apatitan ti al-alya ti kampana. Nagdagsun. Mas daawak ngamin kon ka ah. Kasano ko ma, kat di ka pa'y mat nakakita iti al-alya. Wen. Apay, adda aya nakita mo nga al-alya iti dayta a kinalakay mo. Awan pa'y Kano nga'y pukul day jeng al-alya. Nga nang ko lang ti istorya ti al-alya. Ay na, inteng. Duma ti mangag iti makita. Iso asika, ikatemon ti panagbutbuteng mo iti al-alya. Ala, kapitan, ikatam ti buteng mo iti al-alya. Takdaram ti kinaturad kan kinamalalakim a kapitan. Ala, sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, iting kay panagdangan.